What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda and it is International Cinema Service. I'm a programmer Panisha. None se Daramati. Fita makuru atari vumbi ngo aho ngaho iwanyu baragafasha. Umeze nka Cruise hano iwacu mu Rwanda. Ariko se cya gikorwa abantu bakora hagati y'umuhungu n'umukobwa bahuza umubiri. Ubundi wowe gikora iminota ingahe? Section itwara amasaha 3. N'izina rya Yesu ubwo umukobwa aba ameze gute? Ariko se ndumva ubifitemo impano ndetse n'uburambe. None se Juno, umuhanzi bita Daramati ayitwara amasaha 3. Ariko se wowe ku munsi ubikora kangahe? N'inshuro nyinshi. Sha na Daramati na Juno Kizigenza mwese muri ahubwo reka mbareke mutanyanduza mu buraya bwanyu. None Daramati hejuru watubwiye ngo shenge witwara amasaha 3. None uri kwitwara amasaha 3 umwana akazanamo ibintu byo kurira. Ubundi umubwira ngo iki? Takitizo tambuni mbavu. None se Juno, ubundi iyo muratereta abakobwa ubatera imitomo bakubwira ngo tuzaza kugusura, ubundi ubabwira yuko baje uje mu paradise. Neza uvugisha ukuri. Sha urabeshya yabaye se bagiye baza kureba muri ghetto, kuko muri paradizo hazatahamo abana beza Imana yashimye. Ntukatubeshye. None wizi aramutse akwemereye waje ukabona atangiye kurira, ubundi wamubwira ngo iki? Ibikuriza nzobikwibagiza baby. Wapi wakinywe, ahubwo umwana bafite uburyohe bwinshi. None Daramati, ibintu wavuze hejuru ngo witwara amasaha 3 nagize ubwoba. None nanjye nimbikora ubundi biraza gukunda? Shiri mumu. Okay, sawa, urakoze kungira inama. Reka nanjye ngende ngerageza amahirwe yanjye, nibikunda nzakugurira byeri utwike. Hola mapipo mukoza kwenye video challenge yindi muza cyane bita Your Love ya Juno Kizigenza ari kumwe na Daramati gutuka mu Burundi. So guys, rero indirimbo nziza cyane bari kumwe mu DJ bita DJ Collective nawe gutuka mu Burundi. So guys, rero njye kuri platform ze mu twike mu remere n'indirimbo kumuzamura mu viewers nyinshi cyane. So guys, rero niba wayikunze twikira tubavuga na sinzi cyambere like, comment, share, ibyo bitumekanye guys. Kiri kuri tubagirwa member subscribe mu kari sub turemere reka kose kagezweho ziri za mbere.